Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, I'm trying to continue beef league kona man. Between Hlausikis, of course, DJ Gift, producer, Gomez the post. So previous I'm sure of course kwa updating lava la ba dlaya ka hlavo okay kuva ku na iconic voice ya mbuti la mga mitwini video of course I'm gonna say one nitavekela a link on top comment. However isiku kusuka because kasunguhla of course rather 14th January hari celebrating of course ka the results taka grade 12 to humeni vele Hlausikis of course it the violence manjeni because loko fika hi nghena ka account yena ku na post yo karhi a nga fika a yi tsala la ku na post yo karhi a nga fika a yi tsala la I was like what's happening here, what's happening? Yeah, so hi fika hi vona a fika tsala ku vito ra album ya this year ku ta va xilungu. Okay, English, okay. If ha phikizana ni ta lava na matric he vana so loko boss leke hi langutisa swi lo ku Hlavu is implying ku DJ Gift a nga na umalusi loko hi langutisa post leyiwa a ni tiku information ya a nga kha hi kuma kwini but loko hi cheka post leswi a ka komiseni ka swona ku DJ Gift swi la ku umalusi a yi kona vana mhaka leyiwa swilo leswi nga ku hlamariseni ku himpela hi DJ Gift a mi fikisanga grade 12 na vana mhaka so a ni yimini of course post leyi kha ni yi monitora because a na ha yimi na DJ Gift ni vona ku i ta ku yini ni yiminyana nkarhi wo leha vhele loko ni fika ni cheka ni fike ni kuma ku a responda hi video ya bot majuli a ni vona kha a responda swa umalusi so a ridzi we nga tiku mhaka leyiwa ku nga ku ri ntiyiso na because if ku ri ntiyiso hi nga va a problem ku nga va a huge problem because even hosi komisa post yi va yi kha yi chingeliwa hi swo sweswo vona mhaka leyiwa na a yi hetangi se loko ku ri na ya nga hetangi se swi nga jika swi va swin'wana so DJ Gift hi kombela mhaka ya straight la hi swona na ku umalusi mi hava umalusi na a yi kona na grade 12 yeah, and then of course he posted 2 screenshots that the album style of course like the songs yafana sero boss as you can see kwalano and also mashaka hinkwato ka over 300,000 views tona yi loko beni tona in overall guys loko viki hi cheka in terms of the views eva nga ri lo ngheni DJ Gift va ri ku buweni swinene Spotify na YouTube eva ri ku vavisiweni swinene hayi swo huwa in terms of that competition eva yi ri lowu ngopfu loko hi lawula la ntiyiso na mhaka leyi so a ri DJ Gift da hi rindzelini swi kombela ku a mi se responda swona lani da hi rindzele timhaka ta omalusi ni leswo loko ku ri munghezi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe tshembisanga munhu ku ni ta pasa a ni tshembisanga munhu hi mfumo ni tshembise maka ku ni ta pasa swa fana xiti xa xitavo mi loko ni tsala ni twa matihlo hi mfumo ni rhumela ni vo xinyami xihungu a ni nga xi twi a no chava ku vuwa xihungu a ni nga xi twi a ni vo xinyami ni rhumela ni nga tivi nchumu hi mfumo ti-answer ti nga vuyi ni pandza hi nhloko